Ma, Dede kangen sama emak. Dede pengen mudik. Dede pengen lebaran di kampung. Pengen lebaran sama emak sama abah. Dede gak mau lebaran di Jakarta, Ma. Dede gak mau lebaran sendirian di kos-kosan, Ma. Dede kangen sama emak. Emak kangen gak sama Dede? Dede kangen sama emak. Dede pengen mudik pulang kampung. Dede gak bisa, Mak. Gara-gara lockdown. Dede lebaran di Jakarta. Dede pengen mudik, Mak. Aduh. Oh, THR. Kapan kau turun? Gue pengen shopping. Pengen beli pentol, mie ayam. Turunlah THR. Tanggal segini turun. Gue lagi bokeh. Lagi butuh duit. Belum turun THR, belum. Abah, Mak, Dede gak mau lebaran di Jakarta sendirian. Dede takut lebaran di Jakarta sendirian. Dede pengen mudik. Dede pengen lebaran sama emak, sama abah. Dede pengen digendong sama emak. Aduh, sedih. Hati saya sedih, men. Sedih. Sedih. Orang lain mah udah dapet THR. Gue belum dapet THR. Sedih. Kalau gue dapet THR, gue mau shopping. Mau beli pentol. Mau beli mie ayam. Mau beli bubur ayam. Pengen beli bubur kacang hijau. Sedih. Belum dapat THR. Kalian udah dapat THR belum? Gue belum dapat THR. Aduh, pusing nih, otak pusing. Aduh, sedih, men. Aduh, wudhu dulu ah. Aduh, belum dapat THR. Aduh, pengen shopping ini teh. Aduh.